We just got here yesterday, but my visit in Aruba has been absolutely amazing. I honestly didn't realize how pretty it was until I got here, and I'm obsessed. I don't want to leave. I don't want to go home, so I'm loving it, loving it. So we have 2 clinics, so Tuesday and Thursday, and it is a 2-hour session, so I'm super excited about it. First time on the island, I think it's absolutely beautiful. There's so much, what's not to love here? The weather is beautiful, the people are amazing. I feel like the cheerleading and the gymnastics is going to be amazing, so I'm really, really excited. Na-acercanos ang napili ko na lo deseja de hacer un clinic aqui na Aruba e também over the cheerleading, stunting. Algo full novo que tem na América, algo que praticamente não tem na Aruba mesmo. Se nos pape over the cheerleading, se eu penso nessa aqui que tá cheerleading. So, esta uma modalidade que tá sali for the cheerleading e ave conjuntamente com Gaby Butler, uma pessoa que conheci do mundo de Netflix. A Bini para Gymnastics para 2 dias, 28 com dia 30. Nós também tecnicanan para fazer clinic e para siña e muchanan de Aruba. Kiko eigenlijk tá stunting and Kiko tá cheerleading. What you can expect in the next 2 days is probably a lot of tumbling, a lot of stretching, really just trying to get everybody new skills if they don't have skills or if they've never cheered or done gymnastics, that's totally fine. Just bringing more experience to Aruba, I think, is what I would say. Essa aqui tá trabalho grande com award organizado door the Stunt Showdown, é club na América. Owners van die Stunt Showdown ta Shen com Amber. Nanta 2 pessoas que reach out na nós para sinang por sinos por abrir a porta para por hasinang claim que na Aruba. E nós estamos excited para tinang kinanang é algo hobby bonita. Não somente que é bonito deporte, pero para tin pessoa como Gaby Butler aqui na Aruba. É uma inspiração para nós atletas nang tamo wow, você aqui com mi time para trein e chega num level de maneira que está. So, é uma inspiração e me agradecer a toda pessoa que está envolvida, toda pessoa que a duna na parte para organizar o evento aqui, para ser espetáculo. Thank you guys to everybody who has made it possible to get to Aruba, and also thank you to all the kids that are coming. We wouldn't be able to do it without you guys, and I'm super excited to work with you all.